Urinda uncira urubanza je nkoresha amazi ahezagiye. Nimba utokwizera amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye, bisobanurwa nturi umwigishwa wa Yesu. Ntiwizera Yesu. Harabahakana ikintu kubera ubujiji. Barabizi barazi ko byanditswe mugabo kubera yuko we adafise iyo mpano yo kubisengera ngo bikore akaca birwanya. Hari akana gato nigeze kukuzanira uragasengera ugahereza amazi n'amavuta ngo amaze kujya mu rugo iwabo uye mwana yaramaze igihe kinini aterwa n'amadayimoni amaze kujya mu rugo ngo byarakomeje kurusha kwa kundi byari bimeze mbere. Niki cyabiteye? Claude na Justin babarigeze kuza kumbona ku biro. Pastor Justin yacishoboye gutora amavuta ahezagiye icupa n'igitabo cyakubita dayimoni, na Claude afata igitabo cyakubita dayimoni. Hari ahantu Justin avuga ngo niwe uhagarariye BUSHIRI hano mu Rwanda, ngo agakomeza avuga ngo yahawe imbaraga muri Marriott. Ikindi tunakomeza hangaho nabonye bakoresha igitabo cyawe cya kubita diamond. Bo byari bihugu bitandukanye batoranijwe twajyanye gusenga nawe saa 7 z'ijoro, saa 8, saa 9 mu mashamba ari ku Prayer Mountain. Rero BUSHIRI yarandobanuye ariko ntidukorana kugeza aho nomenya abo yashinze imirimo mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu. Pastor Claude yitiranije kurobanurwa no kuba papa mu mpwema. Yes, mwongeye mwiriweho abarimo gukurikirana BigTown TV. Turabasuhuza mwese aho ariho hose ku isi. Nimba urimo gukurikirana BigTown TV aka kanya byaba ari byiza cyane iyo wakanze subscribe maze ibiganiro byacu bikakugera mu buryo bwiza bwihuse kandi bwagushimisha aho ariho hose. So nje nitwa Bakti, ingi kabari BigTown TV. Twongeye twahuye na Apotre Emmanuel from Burundi, ngira ngo muramuzi mumaze kumumenyera. Ni umupastor cyangwa ni umukozi w'Imana, ni umuapotre wakoze ibitangaza byinshi mu karere ka East Africa. Yasengeye abantu benshi, abanywaga inzoga zikabagira imbata, yabasengeye bakongera kunywa inzoga bikanga neza cyane. Abafite ibibazo byo kubona amafaranga, abafite ibibazo byo kutandukana nabo, ni byinshi mu by'ukuri byose ntago twabivuga kugira ngo tubisoze. Maze gukora ibitangaza byinshi, aracyarimo kubikora. Kenshi abantu bamuzi nk'umuntu cyangwa nk'umukozi w'Imana ukoresha amavuta n'amazi ahezagiye maze ibitangaza bikaba cyangwa bigakorwa. Ayashize igihe kitari gitoya na kandi atari na kinini cyane tutabonana, ariko uyu munsi ndashimira Imana ko twongeye twabonanye na Apotre Emmanuel from Burundi. Reka tumuhe ikaze adusuhuze maze dukomeze n'ibindi byinshi bitandukanye uraza kumvira hano muri iki kiganiro. Apotre, welcome to BigTown TV. Thank you. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri BigTown TV. Mwese muriko muradukurikirana, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Abari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda, mu Bwongereza, muri Amerika, muri Australia no mu bihugu bitandukanye bya Afrika, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen, amen. Reka mbibutse kandi iki kiganiro maza kugikurikirana kuri BigTown TV hamwe na no kuri channel ya Apotre Emmanuel. Chakira TV tumaze kuyihindura, yitwa Apotre Emma, ubu yitwa Chakira TV. Okay. So hose muraza gukurikirana kino kiganiro maze muze kumva byinshi cyane. Ni hano tugiye gutangira ko hashize igihe kinini tutabonana. Wari uri hehe? Wari umaze iminsi uri hehe? Uri mu biki? Nari maze iminsi itari mike ndo ndakora igikorwa cy'Imana kijyanye n'Imana yampamagariye cyo kubohoza abantu. Ubundi igikorwa cya deliverance kigutwara umwanya, gisaba ubwitange. Gisaba ubwitange budasanzwe ku buryo ushobora kubura kabisa umwanya kandi uhari. Igikorwa turagikomeza i Burundi kandi twagikomeza no mu Rwanda. Turaza tukabohoza abantu ngaha mu Rwanda misi biri mu ndwi cyangwa mu cyumweru, hanyuma tugasubira i Burundi kandi tugakorerayo. Aha mu Rwanda tuba turi kuwa gatatu no kuwa kane, mu Burundi tuba turi kuwa gatandatu no kuwa Mungu no kuwa mbere dukorerayo.
tubandanya dukorera Imana nubwo twabuze kuri kamera ariko twarakomeje gukorera Imana. Yes, abantu benshi bakomeje gushidikanya imbaraga Imana igukoresha ukoresheje amazi n'amavuta, abandi bakavuga ngo iziriya mbaraga ntabwo ari zo mu kuzimu, ziriya mbaraga ntabwo ari z'aba Illuminati, ziriya mbaraga ntabwo ari z'abapfumu, cyangwa ni byinshi bivugwa, ni benshi batemera, abandi bagashidikanya. Ariko uyu munsi turagusaba akanya gatoya wongere udusobanure ku mbaraga z'amavuta n'amazi ahezagiye ukunze gukoresha Apotre. Ku bijyanye n'ibyerekeye amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye, icyo nta bihari byotegwa kuko Yesu yarabikoresheje n'intumwa. Usomye muri Mariko 6:12 n'umurongo wa 13 ngo Yesu atuma abigishwa biwe babiri bagenda kuvuga ubutumwa yaba by'ibyo bakwiye gukora. Bamaze kugenda baragaruka bamuha report y'ibyo yabatumye. Bamubwira bati kuri uwo murongo wa 14 na 13 kuri Mariko 6 baramubwira ati ngo twababwiye ubutumwa bwo kwihana. Icya kabiri twabakuyemo abadayimoni benshi. Icya gatatu twabasize abarwayi benshi amavuta barakira indwara. Nimba Yesu yarakoresheje n'intumwa amavuta ahezagiye ibitangaza bigakoreka, urinde uncira urubanza je nkoresha amazi ahezagiye. Nimba wizeye, nimba utokwizera amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye, bisobanurwa nturi umwigishwa wa Yesu, ntiwizera Yesu. Kuko Mariko 6:12-13 intumwa zaramubwiye ya mavuta bisobanurwa bari bayahawe na Yesu, twayabasize abarwayi benshi barakira. Rero guhakana ikintu biva mu nzira zibiri. Hari abahakana ikintu kubera ubujiji. Ko buri ufashe umuntu yakuriye rugura atigeze ajya no mu muji, ukamubwira yuko telefone ushobora kuyifotoresha ntiyo byemera, yavuga ati ayo n'amangetengete ko ntavyo yumva ko birengeye ubwenge bwiyo, kuko ari ubujiji. Ntiyaronse akanya kuja mu ishuri amenye aho technology igeze. Hakabaho n'ubujiji nuzenye n'intambwe ya kabiri y'abahakana. Kubera guhakana barabizi, barazi ko byanditswe mugabo kubera yuko we adafise iyo mpano yo kubisengera ngo bikore, akaca birwanya. Ariko ijambo rimwe novuga, amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye biriko birafasha abantu cyane. Ugiye mu Burundi canke mu Rwanda canke muri Amerika aho bayatumiza, barashinga intaye cyane Canada, Europe, barashinga intaye yuko amavuta abagirira ikibazo. Ushaka kubisobanukirwa cyane, ni vyiza ko wegera umukozi w'Imana ukandondera, uri mu Rwanda ushaka kundondera, cyangwa uri mu Burundi ko biroroshye kundonka, cyangwa uri hanze ukambaza ukantelefona tukavugana ku bibazo by'amavuta n'amazi kugira ngo bihezagiye ubisobanukirwe. Ariko icyo no gusaba, ntube mu murwi w'injiji kandi ntube n'umugwi w'abahakana kandi ibyo bazi. Rero ndahamya ndakekeranya ko ari umugwi munini usobanukiye ko intumwa na Yesu bakoresha amazi, bakoresha amavuta mu bitangaza. Mbere Yesu yarongeye ko akoresha n'itaka, akoresha mate, byose amacandwe mu Kinyarwanda, byose yarabikoresheje. Ariko ndakubwije ukuri yuko hagira umuntu yokoresha ibyo ucawumva bajya bahakana, boca bahakana kandi bagahakana bizera ko Yesu ari umwami. Rero twe dukoresha amazi n'amavuta bihezagiye kandi tukabibaha abantu kandi bikabafasha kuko ni ijambo ry'Imana. Amavuta ahezagiye yarigeze gusigwa umugore nasengeye, yaramaze imyaka 4 baramukuyemo igitereko atazosubira kubyara. Amavuta ahezagiye amusubiriza igitereko, tumusengera n'ayisiga. Icyo ni kimwe mu bitangaza, ariko hari ibitangaza byinshi amavuta ahezagiye bagiye bisiga, bafise amatasha atasobanuye, abafise ibintu bibagendagenda mu ijoro yayisiga bikamurekura, abafise ibibazo bitandukanye, bagiye abantu badandaza ntibunguke, bagiye basesa amazi twasengeye aho bacururiza, aho barara, bakavuga ati twahora mu ijoro dutegwa ibintu bikomakomeye cyane, bikaza injangwe cyangwa inyabu
abapfumu abarozi bakadutera mu ijoro ariko dusutsa ayo mazi aheza agiye nta everywhere bagashinga intaye yuko basigaye baryama bagasinzira canke bajya bacuruza ntibikunde kubera ko barozwe n'abandi bashize amajini ku bibanza byabo bacururiza basuka amazi bagatangura gucuruza bagashinga intaye bagatanga ubuhamya rero ntugahakana ibyo utazi ariko igumenye kuko hariho byinshi twemera kandi tudasobanukiwe uko bikora none se we ko emera ko ushobora kuvugana n'umuntu ari muri Amerika urabisobanukiwe ibyo bintu ko bishoboka mugabo urabyemera gusa kandi kuko biriho n'amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye ntushobora kubisobanukirwa ko byokiza kuko birengeye ubwenge bwawe ariko biriho birakora si ikintu cyose utegerezwa gusobanukirwa ngo ucemere hariho n'ibindi bikwemeza nawe utovyemera nawe urara uvuga uti telefone niba uko wahamagara umuntu muri Amerika ntibibuza ko abandi batelefone ni wahakana amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye tibizohagarika ko bikora hariho abandi biriko birafasha niryo jambo navuga kubyerekeye amazi asante sana mu gihe urimo gusobanura ibyo ngibyo apotre nahise nibuka hari akana gato nigeze kukuzanira uragasengera ugahereza amazi n'amavuta ngo amaze kujya mu rugo iwabo uye mwana yaramaze igihe kinini aterwa n'amadayimoni amaze kujya mu rugo ngo byarakomeje kurusha kwa kundi byari bimeze mbere nuko hashize igihe kinini tutabonana ndavuga ngo papa yaramamagara ambwira ngo noneho aya mavuta n'aya mazi pastor yamaye ko biri twageze mu rugo tukamenagura ya mazi tukakora ibiki byose n'amavuta tukisiga ariko noneho bikomeza kurusha uko byari bimeze mbere niki cyabiteye icyo no kubwira kimwe mu bijyanye n'ibyerekeye ibitangaza sinzi kurabona ahantu ndondasengera kenshi hari amavideo nashobora gutondeka nk'abantu 100 umwe wese akazana icupa ryiwe imbore ko zananiranye nka 200 30 bose mubohoza shira mu kanwa cira kandi ntazasubira ariko muri abo 30 gasanga babiri biranse agumya zinyu ariko 28 bose bakize ibyo bisobanura iki bisobanurwa yuko igitangaza cyose iyo usengewe n'ufise impano y'ibitangaza cyangwa gukoresha amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye utongeye kukwizera kwawe ntacyo gikora Yesu byiwe ari Yesu Bibiliya avuga ati ngo umuntu wese bahura nawe yamusangwa mukize ijambo rya mbere yamubaza urizeye nawe akamubwira ndizeye akavuga ati rero ndemeye nibibe nkuko akacaronka itangaza rero ntuzutangare kubona abantu 218 bakira babiri bikanka ibyo ntuzubitakarizemo mu mwanya bivana no kwizera ku muntu rero hariya rero uriya n'umwana muto byo kwizera ntabyo yomenya hajya bisaba iki uriya yamuzanye ku kwizera kwiye ko mufasha ujya mwana aramuhagararira kuko niwe yamuzanye so mwana yizanye papa we mu gihe kwizera kwiwe kudahagaze neza bibaze yuko icicaro cy'igitangaza no kwizera hariho n'abandi ashobora no gusengerwa beki akazita kubera ko hari ubushobozi aho hantu muga kuko atizera yagenda yashikari yakwibarabara ukabona asubiye kandi kugendera kuri beki kandi abandi bakakubwira ati twe tumaze imyaka twarabohotse ntitwasubiye kandi kugwara rero muri iryo jambo rimwe ntuze wizere ibikoresho amazi n'amavuta canke ikiganza cy'umukozi w'Imana gusa ongera ko no kwizera kwawe ni wizera birakora nico no kwishura okay thank you so much ikintu cyitwa kwizera ndakeka ko ari ikintu gikomeye cyane ni ikintu kinini mu bantu bose kenshi iyo wizeye biraba hari undi muntu ushobora kujya ku mupfumu wa undi ubeshya adafite n'imbaraga na gatoya ariko iyo yagiye kuvura umuntu cyangwa umuntu akamugana yizera ko nimbonana n'uriya muntu ibintu byanje biraba kenshi biraba so what is the secret behind nirihe banga riri hagati yo kwizera mu mbaraga zidashoboka cyangwa ibishoboka ariko ugasanga byose byabaye kubera ko umuntu yizeye ibanga rimwe no kubyira
igitangaza gituruka mu isi itaboneka, mu isi y'impwemu. Imana ni impwemu, abamarayika ni impwemu, abadayimoni ni impwemu, satani ni impwemu. Rero mu gihe wizeye niho ibikorekera mu isi y'impwemu biheza bikaza bikagaragara mu buryo bw'umubiri. Bibiliya tubwira hariya mu Baheburayo, ukwizera no kwizera ibitaboneka nk'ibiriho. Bisobanurwa ijambo rimwe. Iki gitangaza kiza mu isi itaboneka, ibyo utabonesha amaso. Kugira ngo kikugereho bisaba kwizera ko bishoboka, noneho bijya biturutse mu isi y'impwemu bigakora. Kubijyanye n'ibyerekeye uruhande rwa Satani nago, igihe umuntu yizeye umupfumu akagenda yizeye gose ngo atigenda mwizeye, nawe naronka igitangaza cy'abadayimoni. Kuko dayimoni iri mu mpwemu, iri mu mwuka, ibonye ko yizeye imbaraga zabo, arayibona. Ibitangaza bigakoreka by'abadayimoni. Ikibazo nuko ibitangaza by'abadayimoni bikunezeza uyu mwanya, ejo hazaza ukarira. Ubasaba amatungo bakayaguha, mugabo bakaguha n'impwemu y'inyatsi izo yakamye. Rero niko bakora. Rero wizeye mu by'abadayimoni birakoreka, wizeye mu ruhande rw'Imana birakoreka, kuko bose bari mu isi y'umwuka, ibyabo byakira bizeye. Niryo jambo nkubwiye. Atakwizera ari mu ruhande rw'Imana, ari mu ruhande rwa Satani, byose nibishoboka. N'abariya abantu bajya kwa Satani ngo abahe amatungo n'ibiki bagatanga ibimazi, bakiyunga n'abajya boza wa Illuminati, Freemason, bagakora ibintu bidakwiye ngo bariko bararondera amatungo, bibasaba kwizera ubwo bwami. Nabo batizeye ntibikunda. Buriya nawe bari umupagana akajya kurondera imbaraga zikomeye ngo mbyaba Satani, atizeye neza imbaraga za Satani nawe ntibikunda. Yani isi y'umwuka ikorana n'abayizeye, niyo clé, nirwo rufunguzo kugira ngo bashikire ibyo babashikirisha. Rero mu ruhande rw'Imana nuko, no mu ruhande rwa Satani batangura kwanza bakiza, njo ito basaba nibimazi. Tanga umwana wawe, tanga so, tanga umugore wawe, tanga umugabo. Akabyizera ngo ninamutanga ngo ndaronka itunga. Amaze kubyakira, ababahaye uruhusha rwo gukora mu buzima bwiwe. Nico gituma rero n'abadasenga mugabo kubaroga bibagorana. Kuko ntibasenga mugabo ntibizera imbaraga za Satani, bituma bibagora kubashikira. Yes. Okay. Apotre, buri munsi yo turi kuganira ugenda umereza topics nyinshi zifite akamaro abantu benshi. Kandi ugasanga ibyo nari napanze no kukubaza bibona umwanya mukeya kurusha topic ugenda umereza mu bisobanuro byawe. Reka turebe ku bijyanye n'ibitambo. Ibitambo bisobanura iki? Igitambo ni iki? Kuko kwa Satani abantu baratamba, imbere y'Imana naho hari ibitambo. Bimeze gute? Ku bijyanye n'ivyerekeye ibitambo, Bibiliya iratwereka uwa mbere yasabye ibitambo. Burya uwa mbere yasabye ibitambo yari Imana. Rero ibitambo bisobanurwa iki? Misoro rya kera byasobanurwa urukundo ukunda Imana, wemeye gutanga igitambo, kintu cikimazi kuri wewe. Nico gituma Bibiliya tubwira iti nubwo yavuga ati batange ibitambo, cyarazira kujyana igitambo cy'inka yavunitse, impene yavunitse, ibintu bisuguzuguritse, watanga bijya by'akamaro ugenda kucuruza ukaronka amafaranga. Yani n'urugezo rw'urukundo Imana yagomba kubona ku mutima w'umuntu afatiye mu gutanga igitambo cy'ikintu cikimazi ku buzima bwiwe. Rero Satani nawe ibikorwa bye byose akoporora ku by'Imana. Nawene ashaka uwo baza gukorana amwereke ko amukunda kandi ko yatanze iby'ikimazi. Nico gituma nabo basaba igitambo. Isebo rya kera Imana ntiyasaba igitambo cy'umuntu, yasaba cy'amatungo cyanye cy'ibyatunze, inka, impene, intama, umukene n'inyoni yarayitanga. Ariko agatanga icyo kimazi. Icyo gitambo cyagereranywa n'urukundo, uburemere bw'urukundo ukunda Imana, n'uburemere bwo kwicuza ikosa wakoreye Imana, none Imana ikaguha imbabazi.
rero na satani rero yaciye abicurika kuko satani ari umumenja ibikorwa byiwe nta rukundo afise ku muntu amufitiye umugambi mubi mu buzima bwiwe wewe mu gitambo ashaka ntiyabasabye ibindi yabasabye amaraso y'abantu ushaka dukorane mu gitambo ndabe ku nkunda kandi nanjye ndagukoreye ngo ibyo ushaka kuko ubwami bwiwe buhagaze mu binyoma na intimidation ni ugukanga n'ikinyoma nibwo bwami nizo nkingi zibiri zigize ubwami bwa satani akaca amubwira tugomba rero ndaguhe mpikimazi niyo bajya kugira ngo bagende kugirana amasezerano na satani bikomere gose ategerezwa gutanga ikimazi cy'umuntu we ntabasaba cy'amatungo swati nyoko so umwana bajya abantu kandi ntagusaba ikimazi ngo cy'umuturanyi hariya canke cyariya wahariye agusaba bajya ukunda muri bajya nyene babana ukunda babana wa mama wawe ukunda papa wawe ukunda umugabo wawe ukunda mpa muri bariya rero mu isi y'impuhemu urukundo ukunda icyaremwe cyo mu isi y'impuhemu kigaragarira mu byo utanze niho bibakorako nicyo gituma Bibiliya ivuga Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo azobabwira ati mujye mu muriro utazima mwabakora ibiziramwe mu muriro wateguriwe satani n'abamarayika biwe kuko nari inshonje nimwampa nari ingwaye nimwaza kundaba amabazo twakuwe ryari azobabwira ati ibyo mutakoreye urya wundi manake ibikorwa biravuga mu isi y'impuhemu niho babitumenyera rero iyo utanga iyo ugize niho bakumenyera rero ibimazi byari ikimenyetso cy'urukundo ukunda Imana n'ikimenyetso cyo kwiga ikosa wakoze hama satani nawe aragihindura afata ati ikimazi cy'abazonkurikira nibatanga amaraso y'ababo niyo mpamvu ibimazi bimeze uko okay ariko n'Imana yigeze gusaba igitambo Mose ngira ngo cy'umwana we oya Imana ntiyamusabye igitambo cy'umwana we komtele Bibiliya bati ngo kwari ukumugeza araba urukundo amukunda ntiyari Mose yari Abraham aca aramubwira ati Abraham umwana wawe ukunda iteka Imana yifuza itugereza kuri twebwe urukundo tuyikunda mu gihe tuyihaye iby'agaciro kacu nicyo gituma ubona dusa nuzenye ubona abakozi Imana basaba abantu gutanga amafaranga nico giciro kigira 10 imperezwa ibintu umuntu akunda yabirekuye bigaragaza urukundo akunda uyo muntu canke Imana rero Imana ntiyigeze itanga nico gituma Abraham avyemeye agira mukate amwice Imana yacimubuza yambwiye ati hagarika imuronkera ikindi kimaze ariyo ntama iricwa mu gishingo cya Isaka kuko Imana ntiyigeze ishima n'umusi n'umwe ko umuntu atanga ikimazi cy'amaraso y'umuntu rero Imana ntiyigeze ibikora kijya ca Abraham cyari igeragezo ryo kumugeza kuraba urukundo mukunda nka kujya kwa Yobu Imana niyo shaka ko Yobu yari kumera kuri ariko cyari kigeragezo yarekuriye satani kugira ngo amwereke satani urukundo Yobu amukunda ni muri iyo nzira Imana ntiyemera ikimazi cy'umuntu. Thank you so much. Yes, Apotre Emmanuel kenshi turi kumwe ni byinshi atwigisha ni byinshi adusobanurira ni byinshi ashira ku murongo maze icyo mukundira nuko azi gusobanura neza iyo amubajije uranyuzwa n'igisubizo cye. So hano ejo bundi ndimo kureba hirya no hino mu YouTube nsanga ikiganiro kimwe cyakozwe na Pastor Claude ari kumwe na Justin umushiti we wa Claude nawe nimba ari umupastor nimba ari sinjya menya cyane akunda kwambara uturineti gutya ngira ngo abantu benshi baramuzi yitwa Justin na Claude bari kuvuga kubijyanye na Apotre Emmanuel ngo yona tukaba turi kumwe nawe. Iki kiganiro cya gifite titre ivuga ngo Apotre Emmanuel guturuka ibujumbura avuze ibintu biteye ubwoba kuri Pastor Denise ngira ngo ni madamu
wa nyakwigendera wahoze ari perezida w'u Burundi, ubanza ari we nawe ari umupasiteri nimba ari umupasiterine. Iyi titre reka nyisubiremo ngo Apotre Emmanuel guturuka i Bujumbura avuze ibintu biteye ubwoba kuri Pastor Denise na Apotre Haga. Iki kiganiro maze kukibona itsa mvuga ngo ibi bintu biteye ubwoba kuri aba bantu ni ibihe. Ninje mu kiganiro usibye ko ntago byari bisobanutse neza, ariko reka mbaze Apotre Emmanuel nimba iki kiganiro wigeze uhura nacyo, wumve ibyo bakuvuze cyangwa iyi titre ivuga ngo wavuze ibintu biteye ubwoba kuri Pastor Denise na Apotre Haga. Mu ijambo rimwe novuga, nanjye nabonye icyo kiganiro mbona niyo title iranankanga. Ndavuga iyi title ngo navuze kuri aba bantu ko jyataje rimwe nigeze mvuga kuri aba bantu usibye abo. Ubundi mu kamere kanje sinibaza yuko no kuba ukakuvuga umuntu kuri kamera, usibye no kuri kamera no biyago bisanzwe byo mu nzu mu biro n'ahandi. Ikintu nanka no kuvuga amajambo y'abandi, no pfuma no guhanura hako musohora hanze. Ariko abo bantu babiri sindigera mvuga ijambo na rimwe kuri bo. Rero gitangaje nuko nicyo kiganiro kuva gitangura mpaka kihere nta jambo na rimwe ryanje bashizemo ngo navuze kuri abo bantu. Rero mu ijambo rimwe ntajyo navuze, nta n'ibyo nzovuga, nta n'ibyo mfise mvuga kuri abo bantu. Ntavyo nzi, ntavyo mbisuko nyane. Byanteye ubwoba nabonye ifoto yawe n'andi mafoto, ndavuga ngo reka ninjiremo, maybe Apotre Emmanuel hari ibyo yavuze kuri abo bantu, ariko ntago nigeze mbona ishusho ryawe cyangwa ifoto yawe cyangwa amajwi yawe. Birantangaza, ariko still bitewe n'iki kiganiro byahise bimereza ibibazo byinshi bitandukanye byo kubaza Apotre Emmanuel. Justin na Claude muraziranye? Mbo usibye kubabona kuri social media, nibaza yuko hari kuwa kane, hari ku munsi wa kane ndibaza namba ntihenze wikindi iyindi ndwi, Claude na Justin babarigeze kuza kumbona ku biro hajya Kimisagara. Yaranterefonye aransaba ko tubonana, kandi nibaza yuko telefone zanje yazihawe nawe we bakti. Ni nje wamuhaye namba, yarampamagaye arambwira ngo nkeneye kubona na Apotre Emmanuel. Ndamubaza gute, se arambwira ngo nanjye ndashaka amavuta n'amazi kugira ngo ngire imbaraga. Ndamubwira ngo nta kibazo, nimero za pastor nago nazikwima kuko aranazitanga ahantu hose. Ngizi hano noneho yaraje, twarabonanye na Pastor Claude, tubonana na Pastor Justin, baje bazananye kubiri wanje, twamaranye nk'iminota itarenga 20 kuko naye nihuta. Hama nibuka yuko twabashoboye gutora, Pastor Justin yashoboye gutora amavuta aheza giye icupa n'igitabo cyakwita Daimoni, na Claude afata igitabo cyakwita Daimoni. Hama turavugana ibijyanye n'ibyerekeye ibiganiro, mbega moma ibiganiro tubaha ibiganiro, tukagira ibiganiro. Hanyuma nta kiganiro twafashe, cyari ikiganiro gusa gisanzwe. Nuko rero no munsi wa mbere naba twahura iyo minota 20 baje ku biro, nta kindi kirekire navuga kuri bo. Nabonye gutyo mwabonanye rimwe gusa. Okay. Kandi no mu biyago twavuganye, abo bantu bavuze kuri banditse hasi, nta n'ijambo twigeze tuvugana ry'izina ry'umwe muri abo, nta munsi n'umwe. Nta kiganiro cy'abo bantu, nta n'ikiganiro cy'abo bantu twacishije mu kanwa. Abangaba Madame Denise hamwe na Haga. Ni Mbayahaga, yitwa Mbayahaga. Ntabo twigeze tuvugana nabo n'ikintu na kimwe, usibye kuri ekra no kwicarana mu biro yo minota 20.
nta zina ry'umwe muri abo yigeze acishwa mu kanwa kanje. Kubera iki bagiye kwandika iyi titre imeze gutya ngo avuze ibintu biteye ubwoba? Nibaza yuko dukwiye gufashanya cyane cyane abantu mukora mu channels z'ama YouTube n'ibindi, no kugaba cyane title mugira, kuko iyo ugize title ikacitandukana n'ikiganiro ubu uri kurirukana bazogikurikirana ejo. Kuko igihe cyose title yawe nta kizobabwira, kuko bavuga tugira title itajanye n'ibyo wavuze. Rero nawe ugira title ikanga ituma abantu baza kuraba, ntaco bimaze ubaronse umunsi umwe ejo bakaba batinya kurabira, ni bibi. Gira title zijanye n'ikiganiro wafashe. Ikindi cya kabiri, wirinde kugira title zo guteranya abandi, kuko uko ni nko guteranya abandi. Abo bakozi b'Imana bavuze iyo baba badakuze mu mpemo bo bifatira hejuru ngo baravuzwe nabi, kandi atakintu na kimwe ndavuga mu kanwa kanje kuri. Rero mijambo rimwe no hanura bagira ama YouTube kwirinda kwandika ibintu amatitle atajanye na video uza kwerekana. Bituma abantu batashobora kwizera cyane ibyo uri kurababwira. Nico novuga. Yes, tunakomeza. Hari ahantu muri iki kiganiro, kuko wambwe ngo wabonye iyo title nawe bituma ushaka kureba ese ibi bintu barimo kumvuga atari byanyabyo n'ibiki. Muri make baragikurikiranye. Hari ahantu Juste avuga ngo niwe uhagarariye Bushiri hano mu Rwanda. Ese ibi bintu hari ikintu waba ubiziho? Ngo agakomeza avuga ngo yahawe imbaraga muri Marriott. Ibi bintu hari ukuntu biziho. Ikindi tunakomeza ahangaho, nabonye bakoresha igitabo cyawe cya Kubita Diamond, biyambaje mu gitabo cyawe bagenda basoma baganira bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Ibi ngibi reka nguhe umwanya Apotre Emmanuel udusobanurire. Icambere cyo gukoresha igitabo nanditse ibitabo 12. Kuri jewe nta kibazo ko umuntu ashobora gukoresha igitabo cyanje akacigishaho, si bibi. Ni byiza twavyanditse kugira ngo abantu babisome abandi babimenye, cyo si kibi. Ariko kubijyanye n'ivyerekeye ico kiganiro nuko abantu bariko barakurikirana irobanurwa, avuga ko yarobanuwe nozenye Juste, akaca bamwe bakazazanirwa ati yarobanuwe na Apotre Emmanuel, ahandi bakavuga ngo mugabo muri ico kiganiro kandi hari ahandi avuze ko yarobanuwe na Bushiri. Urumva rero ibyo bintu bibiri bigacanganya abantu. None wamurobanuye mu mpano z'ibitangaza ninde hagati ya Apotre Emmanuel na Bushiri? Bo kuri jewe sinzi ko nagikurikiye nabi, sinibaza ko yavuze ko je namurobanuye, kuko arazi ko je ntaramurobanura. Sinamurobanuye, sindamurobanura. Kuri Bushiri nawe nimba Bushiri yaramurobanuye, ico sino gihakana kuko siyo narindi kuri Marriott ntaniyonzi sindahashika. Rero birashoboka yuko yahuye na Bushiri akamurobanura muri Marriott. Numvise na Pastor Juste avuga ati ngo arabishingira intaye ko ariho yarari. Nibaza ko bibaza Juste noze Pastor Claude niwe yoba yari ico gihe Bushiri yamurobanura mu mpano z'ibitangaza canka baraho. Razi ko kenshi abantu nk'abajya barobanurira habona usanga yaramurobanuye hanyuma ukabaza abare ngaho. Rero ico kijanye n'ivyerekeye kurobanurwa na Bushiri ntaco nzi. Urumva ko yavuze ko niwe muhagarariye mu Rwanda. Rero je sinkorana na Bushiri. Bushiri afise ministry yiwe, Prophet Bushiri afise ministry yiwe, je mfise yanje. Usibye ko Imana yamutumye akandobanura jewe. Bushiri yandobanuriye muri Tanzania mu mpano z'ibitangaza, abwiwe n'Imana tutazinanye muri stade. Video barazibona zora zinyanyagira. Hama ubwa kabiri twahuye na Bushiri twahuriye Malawi. Nahone mu biro vyiwe yandobanuje ihembe ry'amavuta ubwa kabiri. Hama kandi twasenganye nawe ku musozi w'amasengesho Malawi, mu masaa 7 z'ijoro, saa 8 saa 9 mu ishamba. Ndamuzi muri iyo nzira, ariko
jewe sorry gato apotre ako kantu ngo ihembe ry'amavuta na bushiri bimeze gute ihembe abakozi Imana benshi barakoresha ihembe mu kurobanura basukamwe amavuta bakamena. Tanzania yandobanuje ikiganza haize imyaka 3 ngiye turahurira Malawi na Prophet Bushiri yandobanuje mu biro byiwe ihembe ry'amavuta ansengera n'ibindi bitandukanye uko mpemu w'Imana mwuka w'Imana yaramuyoboye. Hama kandi twarafatanije iminsi kubera iki hakoreshwa ihembe ni ryakoreshwa mu isoro rya kera cyane cyane bararobanura abantu bakoresheje icyo gihe ndakeka ko na nuza bari bafite icyo gihe ndakeka ko na bikombe uducupa cyangwa amasafuriya bari bafite niyo mpamvu bakoreshaga amahembe. Kuri ubu ngubu kugira ngo umuntu akoreshe ihembe bisobanura iki? Ubundi mu by'Imana nta gisaza kibamo. Oya mu by'Imana nta gisaza tukurikiza uko yarakora kera n'ubu turashobora kubikoresha mu gihe bidafise inkurikizi mbi. Ni nkuko yasuka mu gikombe, ni nkuko yasuka mu ihembe, ni nkuko yasuka mu kintu cyose cyo yafata. Igikuru n'amavuta sigikoresha. Okay. Yeah. Thank you so much. Hama rero inyuma yaho twashoboye gusenga na Bushiri, Prophet Bushiri jena nawe n'abandi bantu bake twari nk'abantu 10 canke 12 n'ambatari 8 like that. Hama umwe yava muri mu Buhindi ava mu byari bihugu bitandukanye batoranijwe twajyanye gusenga nawe. Saa 7 z'ijoro saa 8 saa 9 mu mashamba ari ku Prayer Mountain. Yeah. Rero Bushiri yarandobanuye ariko ntidukorana kugeza aho no menya abo yashinze imirimo mu Rwanda canke mu kindi gihugu. Ko Pastor Justin avuga ko yashinzwe uwo murimo na Bushiri wo kumuhagarara mu Rwanda. Nibaza ko mu mubaza we niwe yobasobanura ingene byagenze akababwira uko bavuganye uko bakoze. Bushiri yaje ryari mu Rwanda kandi yaje twabimenya kuko n'umuntu uzwi cyane n'umusitari cyane mu pastor bakomeye muri Afrika cyangwa ku isi. So sinzi ukuntu yaje guhura na Justin muri Marriott nimba byari private ntago tubizi neza ariko tuzamushaka tumubaze azabidusobanurira. Yes, thank you so much. Na byinshi twakubaza kuri ibi bya Justin kuko tukaba turimo gushira mu bintu bitakureba. Claude nawe muri icyo kiganiro haranu yavuze ngo Bushiri niwe papa wawe. Naka ngaka nako numvaga ko wagasobanura. Nibaza yuko Pastor Claude yitiranije kurobanurwa no kuba papa mu mpwema. Prophet Bushiri si my spiritual father. Sibye yuko habaho kwihenda nitovuga ko yavuze nabi ariko kwari kwihenda. Jewe Bushiri si papa wanje mu mwuka mu mpwema. Oya. Nuwarungitswe n'Imana kundobanura mu mpano z'ibitangaza. Ariko si my spiritual father. Rero Apotre spiritual father wawe ninde? Aho ngaho toba twinjiye mu nyigisho ariko reka ndamuvuye. Hama nce ninjiramo direct n'inyigisho zisobanura kugira ngo umuntu akubere spiritual father abe papa wa mu mwuka cyangwa mu mpemu. Bivahe dufatariye ku ijambo ry'Imana. Mbo ijambo ry'Imana ha mu Bikorinto ndaza kumukubwira uwo je nemera my spiritual father. Ijambo ry'Imana ravuga ha mu Bikorinto ba mbere igice cya 4 umurongo uhereye wa 14 kugeza kuri 15 haravuga ivyo sinabandikiye kubatetereza ariko ni nko kubahanura nk'abana banje nkunda kuko naho mufise muri Kristo ababarera 10,000 ntimuzi ababarera 10,000 ntimufise baso benshi kuko ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Aha rero tugomba nsobanure itandukaniro kuko bakoze Imana benshi n'abantu bamwe benshi batanduka baritiranye ibyo by'ubupapa n'ubwana spiritual fathers spiritual nuzenye aba spiritual father ibyo bintu abantu benshi barabyitiranye
ugasanga bariho baravyitiranya. Ariko nico gituma ushobora kumva avuga je ndi se wanaka ubundi akavuga ati je si papa wanje. Mu gihe urimo kuvuga ibyo ngibyo hari ibindi byajeje ubundi birakubita birahitiga biravugwa cyane hagati ya Yongwe na Rugaji. Yongwe avuga ngo niwe spiritual father wa Rugaji, Rugaji akavuga ngo niwe spiritual father wa Yongwe. Ibi bintu sinzi ukuntu bimeze, hari intambara zikomeye cyane hagati y'abakozi b'Imana muri iyi minsi. Byinshi muri ibyo nibaza yuko habaho bamwe baritiranya, habaho kwitiranya ugasanga niho cyo gituma hariho imigwi myinshi. Saho babiri gusa hariho n'imigwi y'abantu benshi batemeranya muri ibyo. Bamwe bitirwa papa abandi bakavuga we nturi papa kubera iki abantu kwitiranya ibintu. Ariko je nashaka gutanga umuco gato kubijyanye n'ivyerekeye icyo spiritual father. Tumvise ko Paulo abisobanuye neza muri Korinto ba mbere igice cya 10:14 na 15. Arabisobanuye neza. Avuze ati nubwo mufise papa abandi babyeyi papa mu mpemo ibihumbi 10, ariko mumenye neza yuko ari jewe n'abavyaje ubutumwa bwiza. Kume rero ushobora kugira papa bo mu buryo bw'impemu w'umurezi hakabaho n'umuvyeyi. Rero aba papa bo mu mpemu ba spiritual father barahindurwa, ariko bo mu buryo wakuvyaje ubutumwa bwiza ntahindurwa. Nuko bimeze. Dufatiye mu buryo bw'umubiri, ushobora kuba umupapa ufise abana mu nzu bakwita papa, mugara ari imigwi ibiri. Umugwi wa mbere nuwo wabyaye mu maraso bakwita papa. Umugwi wa kabiri nabo ureze ubabereye umuvyeyi naho bakwita papa. No mwisi mpemu niko bimeze. Umupapa spiritual father, umupapa w'umuntu nurya yamubwiye ubutumwa bwiza aramwihanisha yakiraga kiza. Umunsi wakiriye agakiza watujwe n'umuntu akubwiye ubutumwa bwiza ukaca wakira Yesu, uyo muntu niwe spiritual father. Nibisaba ko abari bishop, nibisaba ko abari apotre, nibisaba ko aba archbishop, nibisaba ko afise title yari yose. Nuriya muntu mwahuye akakubwira ubutumwa bwiza bugagukorako ukababara ukihana ukakira Yesu mu buzima bwawe, ujya niwe mubyeyi wawe, bisogwe niwe yakubyaye. Kuri umuntu avuka biciye mu maraso agahinduka umwana w'umuntu, niko no mwisi mpemu kugira ngo ubere umwana umuntu kanaka ategerezwa kuba yarakubyaje ijambo rikaguhindura ukakira Yesu. Uyo muntu automatic acika kuba so mwisi y'umhemu cyangwa isi y'umwuka. Hama ba kabiri naba Paulo yavuze ati nubwo mufise ba papa, nubwo mubafise abagera ku bihumbi 10 mubafise, nubwo mufise ababarera muri Kristo Yesu ibihumbi 10 ntimufise baso benshi. Se umuntu yamara umwe, niko Paulo yavuze mu Korinto ba mbere kandi 14 na 15. Se umuntu numwe. Hama aba papa baturera bashobora kuba n'ibihumbi 10 bivanye n'ingendo ugenda uhindagura. Uko ugenda uhindagurika cyangwa uhindura ibintu, birashoboka yuko ushobora kuba wewe ufise abavyeyi benshi bakurera bimeze ukurera. Umuvyeyi yakubyaye nujya mu butumwa bwiza. Umuvyeyi yakurera nawe nurya urya yagusanze waramenye Yesu, mugabo arakwigisha, aragufasha. Ubutumwa wabyigisha gutya, ibikorwa by'Imana bigenda gutya, ubuzima rukristo bugenda gutya, ukagenda wigishwa. Uyo n'umuvyeyi no mupapa nawe ushobora kumwita papa, ariko ntasiba ntafuta papa w'ukuri yakuvyaje ubutumwa bwiza. Rero turabye nkuko turabibona ha mu Korinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 14 na 15, hari abarezi hakabaho n'umuvyeyi. Uturera mu mpemu
watuvyaje ubutumwa bwiza ari we muvyeyi. Rero umuntu yakubyaje ubutumwa bwiza ukakira Yesu niwe muvyeyi, tumvise niko Paulo avuga. Hama abakurera ushobora kubwiga ubutumwa bwiza mugabo n'umuntu akakubyara ariko ntaza kurera. Ushobora kuregwa n'umuntu muri ico gihe yitwa umurezi wawe, ariko kubw'icubahiro wakureze akugurira akwigisha byose no mu isi y'umubiri, ukugaburira, ukwishura ishuri, ukwambika ni papa. Kubw'ivyo rero dufatiye kubikorinto ba mbere igice ca 4 umurongo wa 14 na 15 twahabonye Paulo abisobanura neza yuko nubwo mwogira ababarera abarezi ibihumbi 10 nimwibagiye yuko ari je nabavyaje ubutumwa bwiza. Ico rero kigenda kutwigisha neza ico ari cyo papa, spiritual father n'umwana na spiritual son. Rero bitwereka yuko hariho uwakuvyaje ubutumwa bwiza, n'urya wababaye ukarira ukakira Yesu amaze kukubwira ubutumwa bwiza. Ushobora kuba abikoreye mu rusengero, n'urya ari karigisha. Ashobora kuba ari na papa nuzenye ari umuvuga butumwa, ari umupastor, ari inde, urya ari karigisha. Ukacukogwa ko mu rusengero ukakira agakiza, wa munsi wakiriye agakiza, uriya niwe yakubyaje ubutumwa bwiza. Hanyuma hakaba canke mwibarabara canke muri hospital canke hariho hose uyaguhindukira kuba spiritually father. Rero canke akakuguhindukira umuvyeyi nubwo yoba ari gitsina gore. Gikuru gusa aba ari we yakuvyaje ubutumwa bwiza. Ariko kubera ko benshi mu isi y'umwuka benshi babwira abantu ubutumwa bwiza mugabo kubarera ntibabarere, bababwira mu mabarabara, bababwira muri hospital, bababwira hariya, censhi usanga abantu baca baja kurererwa handi n'abandi bavyeyi. Nico gituma Paulo avuga ati ngo ati mushobora kugira abavyeyi ibihumbi 10 mugabo mwibuke ko ari jewe nabavyaje ubutumwa, ntandukanye nabo. Rero kubera yuko wabwije ubutumwa bwiza wabyawe n'uwo muvyeyi yakubyaye mu muhemu mugabo ntiyakurera, hari igihe warondeye uwundi mupastor cyangwa uwundi ishengero ujamo ujya carakurera nawe ne kuko acafata inshingano z'ubuvyeyi, kubera ni wakwigisha, ni wakubwiriza, ni yakubwiye ingene wifata, ni akwereka ingene mu mpano ingene uzozikoresha mu vy'agakiza imico Kristo, ni wakwigisha. Urya nawe urya n'umurezi, wibuke si wakubyaje ubutumwa, n'umurezi ko muhuye waramenye Yesu. Urya n'umurezi ariko ategerezwa guhabwa icubahiro c'ubuvyeyi, nka wa mwana yagiye kurererwa mu nzu itari ya se atamuvyaye mu maraso, mugabo akamufatira inshingano zose akazifata mu maboko ya umwana ategerezwa kumwita papa, umuvyeyi. Ariko aguma ari umuvyeyi w'umurezi, si umuvyeyi yamubikuye mu maraso. Rero ntushobora guhura n'umuntu yakureze noneho umugereranye na wa wundi yakubyaje ubutumwa bwiza. Rero uwakureze ushobora kumwita umuvyeyi kuko niwe yakureze. Ko benshi barabwiga ubutumwa bwiza bakiyana bakamenya Yesu, ariko ntibagumane nababandi bababwiye ubutumwa bwiza bakazoregwa n'abandi. Bajya ujya rero yakureze ahinduka so nawe kubwiteka n'icubahiro. Ariko umuvyeyi nyakuri imbere y'Imana nujya kubwije ubutumwa bwiza ukakira agakiza, wacyumbaza uti rero wewe so mu muhemu ninde? Igituma mvuga ko Bushiri atari papa mu muhemu, ntiyambyaje ubutumwa bwiza, yaratumye arandobanura mu mpano Imana imutumye. Rero si spiritual father ariko nuwandobanuye, mwubahira ico umukozi w'Imana yumviye ijwi ry'Imana. Ariko je umuvyeyi wanje mvuga ni nakiriye agakiza, yansengeye bwa mbere ndakira Yesu fise ubwenge, hari mu 89 ukwezi kwa 12 itariki 31 saa 9 igikora niho cari gitanguye. Nakiriye Yesu masaa 12 n'igice gucyo ayejeje kwigisha, hari kuri etka Mukamengi Bujumbura. Yari umukozi w'Imana, ico gihe yari umuvuga butumwa, yitwa Nkurunziza François. Uno munsi n'umu apotre niwe ayoboye ishengero rya Betera mu Rwanda. Uyo niwe je nita spiritual father. Niwe yambwirije ndibuka iryo nararize ariko arabwiriza ubutumwa bwiza mu ishuri kuri etka. Ndarira
amosozi arakoroka muri iyo myaka 30 nini iheze. Amosozi arakoroka, ndarira, arahamagara abihana, ndagenda, ndapfukama, aratwatuza, nakira Yesu. Uyo ni we spiritual father. Nubwo atakomeje kundera kubera ibihe bitandukanye abantu, ariko ubutumwa bwiza nabubwiwe nakiriye agakiza ndatura kubera we. Uwo niwe no kwita spiritual father. Hama uzo abakurikiye bondera canke babo barandeze Paulo abita abarezi n'abarezi, ariko kubera iyo ibyo aba yarankoresha kumwita papa nawe kuko ari cyo yamfashije, ariko nibihindura uwamvyaje ubutumwa bwiza. Rero Prophet Bushiri si spiritual father wanje, ariko nuwarungiswe n'Imana ndobanure mu mpano z'ibitangaza. Biratandukanye rero. Mbo rero niyo mpamvu atampamvu iriho yo guhanahana amajambo umwe ku wundi, ndi umuvyeyi uwundi sindi umwana example. Ibyo ni bintu biri n'amahitamo y'umuntu mu mutima wiwe. Buri muntu azi umuntu yamubwiye ubutumwa bwiza arakizwa, uyo niwe muvyeyi wiwe. Ariko abantu benshi baravyitiranye, bibagira babavyaje ubutumwa bwiza bagaca bita abarezi ngo nibo bavyeyi automatique. Nivyo n'abavyeyi n'abarezi, ariko umuvyeyi nyakuri ni nka wa mwana yakuriye mu nzu y'umupapa, yamumenye byose ariko atigeze amuvyara. Nibihinduka ngo kuko amufasha ngo aca yinduka umwana wiwe mu maraso, aguma yitirirwa Yosefu yapfuye canke yamutaye, mugaguma ari se. Hamuyu n'umurezi. Rero umurezi iteka habwa izina ry'ubuvyeyi. Rero umuntu ni wazi wamubwiye ubutumwa bwiza. Icya kabiri hariho n'abarezi. Abarezi baraza bo barezi. N'iryo jambo novuga kubijyanye byerekeye ubwana n'ubuvyeyi. Ni imigwi ibiri itandukanye. Hari wakuvyaje ubutumwa bwiza, hariho n'uwakoreza. Hamaro hari ikindi kibazo umuntu ashobora kwiyumvira. None umuntu ashobora kugira abapapa batandukanye. Yes, birashoboka cyane. Prophet Angel se wiwe mu muhemu yatubwira kuva kera, yavuga amateleviziyo nova muri Ghana. Mugabo yarapfuye. Mu nyuma tumva aradeklaye yuko umuvyeyi wiwubu ari Pastor Chrisio ya Kilome. Abatabizi baca bazazanirwa none umuntu ashobora kugira abavyeyi yes, birashoboka. Abavyeyi Paulo aravuga tushobora gushika no ku bihumbi 10 by'abarezi. Mugabo mugiye kwitwa umurezi, akikubera umurezi, umuhicubero cy'ubuvyeyi ni papa wawe. Rero ntibisiba wavyaje ubutumwa bwiza Prophet Angel nk'umuvyeyi yamuvyaje ubutumwa bwiza. Ba Chris baza kuba abavyeyi kuko badeklara nk'abavyeyi kuko niyo barezi. Hari icyo abona yakuye kuri Christian, hari karakura kuri Chris. Nico gituma mboneyeho kubwira abantu ntugire ikosa ryo kuja kuba munsi y'umurezi azo kwitwa spiritual father umuvyeyi wawe kubw'iryo teka ko ari muhaye, mu gihe uvuga uti nta kintu nzohakura ntafise. Ategerezwa kuba agukuriye muri byose kugira ngo akwigishe. Ni nkuko atamwana yorera uwundi, ariko umwana ajya ku muntu akuza akabari wamurera. Abamurusha amafaranga, amurusha akaza, amurusha ahazo murerera mu nzu, abamurusha byose. No mwisi impwemu guhindura spiritual father muri aba barezi birakunda. Paul aravuga tushobora gushika no ku bihumbi 10. Uzigituma nuko umuntu ashobora kukurisha ibi mugabo urugezo wari uriko ugasanga warakuze ugeze kure, ushobora guhindura umurezi. Mugabo muri ico gihe yitwa spiritual father. Ico si kibazo, niduke no kugite, nibakwiye no kugifata kirekire. Umuntu ayitamo guhindura umurezi muri ico gihe umwanya ashake bivanye n'ibyo agomba kuri uwo muntu. Ni nkuko nanja nshobora kuvuga ati ngo nakabaye spiritual father
n'umurezi hari ibyo nkoneye kumbure ariko ntibishobora gufuta uyu apostle nkuru nziza yambwirije ubutumwa bwiza ndakizo niwe mubyeyi hama bandi no hindura rero kugeza uno munsi je ma spiritual father ni apostle François nkuru nziza hanyuma wambaza ati we nta murezi ufise oya ntawe ngira nje nta murezi nawe mfise wamvyaje ubutumwa bwiza abasigaye tugenda dufashanya asante sana ndabona kanya twagakoresheje neza cyane ikiganiro cyiza kiraryoshye ibisobanuro byinshi byiza Apotre aka kanya twaba tugiye ku musozo sinzi icyo watubwira dusoze kino kiganiro Imana nidushoboza ubutaha tukongere duhure tuganire n'ibindi byinshi bitandukanye murakoze cyane mugize neza kuduha aka kanya ko gusobanura bijyanye n'ibya spiritual father spiritual son ingene bimera ubu ngubu hari abantu batari bazi na base ni umumenye kandi so mu muhemo ntibisaba ko abiguhera uburenganzira oya igihe yavuze ubutumwa ugakizwa biba birangiye niso akuza atakuzi wowe ubumuzi Yesu aguha umugisha amen amen murakoze cyane yes murakoze cyane ngira ngo byinshi mwabisobanukiwe muri iki kiganiro nago nabisubiramo kenshi mumaze kumumenyera Apotre Emmanuel hano mu Rwanda i Burundi muramuzi cyane ariko akaba afite na office hano mu Rwanda ku bantu bamukeneye namwe mwamubona ni hariya Kimisagara ubu narahinduye singikorera Kimisagara office nayikuye Kimisagara ubu office iri Muhanga Muhanga rero umuntu anyeneye aca telefona kuri 07 98 rimwe kane rimwe hama 9494 yani 0798 kane rimwe 9494 aho telefonye mu Rwanda ubu ndonse buri munsi kuwa gatatu mba ndi mu Rwanda no kuwa kane no kuwa gatanu mpamagaye ubu ndonke mu Rwanda kuri iyo nimero hama bakeneye WhatsApp nayo bashobora kwandika kuri +257 guteranya 257 hama 7993 iyo niyo WhatsApp yacu. Okay. Yeah. Yes, thank you so much Apotre Emmanuel. Thank you so much nawe urimo gukurikirana BigTown TV. Na ni channel ya Apotre yitwa niyo Chakira TV. Ukeneye ibiganiro byanje. Yeah. Gira hariya gusa ufyonde hanyuma ibiganiro zokomeza ubikurikira kuri Chakira TV canke iyo tugiye no kuri channel ko niyo dukorana kenshi. Yes. So thank you so much. Mukene kumubaza ibibazo, mukene kumuvugisha, kumubwira kugira ngo ubutani tubonana azabasubize kuko kenshi nanjye nkunda kumubaza nibyo mwanumye mu ma comments n'ahandi henshi atandukanye ubita tuzabimubaza. Jya kuri comment side hariya hasi utwandikire numara kutwandikira ubinsigira ibindi next time naza tuzamubaza. Nawe comment abari kuzireba nimba ukeneye ikintu cyangwa ukeneye kumuvugisha kumubaza n'ibindi byinshi bitandukanye drop your comment down there maze ibintu bize kugenda neza. Ingi ni BigTown TV nje nitwa Bakti narindi kumwe na Apotre Emmanuel. Arakoze cyane namwe murakoze cyane kuba muri in touch na gahunda zacu za buri munsi. Until next time, ciao ciao. Nakoze.